Kao prvo, obožavam bicikle. Moje ime je Mira Lepur, ravnateljica sam Razvojne agencije Šibensko-kninske županije. Eto, obožavam inače sve što se tiče sportova na otvorenom i jako volim biciklirati. Jednostavno ulazite u jedan drugi svijet, imate vremena razmišljati, imate vremena primijetiti prirodne ljepote, kulturno-povijesnu baštinu, opuštajuće je, tako jedan osjećaj zadovoljstva i mira. Kad se vozite iz posla i na posao, tih možda 15-20 minuta ili pola sata vam jednostavno je dovoljno da se fokusirate, da se nadišete, ukoliko to nije naravno po nekim prometnicama, i da eto dođete vedriji na posao i započnete svoj dan zadovoljnije. Putem Razvojne agencije smo se dosta bavili takvim projektima uspostavljanja biciklističkih staza u našoj županiji i trenutno radimo na jednom takvom projektu, a želja nam je i ovom prilikom koristim i ovaj medij da pozovem sve relevantne dionike da se uključe u uspostavljanje Eurovelo rute, mediteranske rute kroz cijelu Hrvatsku, odnosno od sjevernog dijela naše obale pa sve do južnog. To bi nam jako puno značilo i u razvojnom smislu i ekonomskom smislu, u turističkom smislu, u smislu poboljšanja zdravlja, poboljšanja psihofizičkog stanja ljudi, tako da eto, na svim stranama to nam samo može donijeti dobro. Bicikl za mene je sloboda, mir, zadovoljstvo, sreća, opuštenost, druženje.